Good day, kids. Let us read two-letter words. A. A. Am. 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 A. A. S. S. As. 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 Us. Us. A. A. T. T. At. 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 A. A. X. X. Ox. 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 A. A. Z. Z. As. 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 A. A. B. B. Up. 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 A. A. K. K. A. K. A. K. Ak. 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 A. A. D. D. Add. 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 A. A. F. F. Af. 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 A. A. G. G. Ag. 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 A. A. Ha. Ha. A. 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 Don't you know that you are the best teacher? May I invite you to join us in our advocacy promoting mothers as tutors.